Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Jaun Andreok, egun on. Es muy grave el negacionismo de la ciencia y de la pandemia de que hoy han hecho gala las derechas españolas. Creíamos que no volvería a ser necesario recordarlo, pero la sanidad pública y sus profesionales son quienes nos cuidaron y nos salvaron en aquellos meses tan duros. Nosotros confiamos en la ciencia y en la sanidad pública y la apoyaremos siempre. Lege proposamen hau, gure kide Iñaki Ruiz de Pinedok landu zuen ponentzian, eta bere lana atril honetatik eskertzeaz gain, bere hitzak erabiliko ditut gaur gure hitzartzea gidatzeko. Iazko otsailean Iñakik zioen moduan, Euskal Herria Bildun ez daukagu zalantzarik osasun publikoko politikak egiterakoan, bai mundu mailan, bai Europa mailan, eta baita estatuko administrazioen artean ere, lehentasunezko kezka dela ondo koordinatutako lankidetzaren ezinbestekotasuna. Hori agerian geratu zen bereziki COVID-19 pandemiak jo gintuenetik aurrera. Osasun arazo handien agerpenak eta osasunari buruzko gaietatik eratorritako ondorio sozioekonomikoek eragin dute osasungintzak eta osasun publikoak gero eta garrantzi handiagoa hartzea Europako agenda sozial eta politikoan. Guri dagokigunez Euskal Herrian osasungintza eta osasun publikoa herritarren bigarren kezka dira, etxebizitzaren ondotik. Eta gure aldetik ez daukagu zalantzarik. Etorkizunean gerta daitezkeen osasun publikoko krisien aurrean beharrezkoa da funtsezko neurriak aurreikusita izatea. Eta horretarako lankidetza eta koordinazio modu eraginkorrak beharrezkoak dira. Baina jankina, lankidetzak, elkarlanak, koordinazio moduek ez daukate menpekotasunarekin zerikusirik. Gaur-gaurkoz, osasun publikoaren kudeaketa eta plangintza Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eskuduntza dira. Eta eskuduntza horiek errespetatu egin behar dira. Osasun publikoan, zaintza arriskuen ebaluazioak, biztanleriaren osasun egoeraren azterketa edo osasun publikorako mehatxuen aurrean, osasun sistema desberdinen prestatketa partekatzea beharrezkoa da. Baina horren guztiaren plangintza eta kudeaketa Euskal Herriko osasun sistemei dagokia. Eta hori izan den zuzen, lege proiektu honen tramitazioan Euskal Herria Bilduk izan duen helburu nagusia. Testu osoan zehar gure autogobernuarekiko eta osasun eskuduntzekiko errespetua bermatzen dela ziurtatzea. Eta esan behar dugu, gure ustetan, horiek guztiak lege proiektuan nahikotasunez islatuak geratu direla. Eta horrela izan dela talde parlamentari guztiek ez. Talde parlamentari gehienek egin duten alegin eta lanari esker. Ondorioz, lege proiektuan adostutako terminoetan osasun publikoko agentziaren sorrera babestu egingo dugu. Como decía, desde Euskal Herria Bildu no tenemos ninguna duda. Ante la probabilidad de que en un futuro pueda volver a darse crisis de salud pública, es necesario prever medidas que serán esenciales para superarlas. Y para ello son necesarias la cooperación y el trabajo coordinado eficaz. Pero la cooperación, el trabajo en común y los modos de coordinación no significan subordinación. Me refiero a que la gestión y la planificación en materia de salud pública son competencias exclusivas de la Comunidad Foral Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca. Y esas competencias deben ser respetadas.
Y ese ha sido precisamente el objetivo que se marcó Euskal Herria Bildu durante la tramitación del proyecto de ley que nos ocupa, que a lo largo de todo el texto se respetaran las competencias que nos corresponden. Y también reforzar el enfoque de colaboración entre los agentes competentes en materia de pruebas, detección precoz, vigilancia y gestión eficaz de emergencias sanitarias, epidemias y pandemias. Todo ello mediante la colaboración y el trabajo coordinado de las diferentes administraciones públicas competentes en materia de salud. Pero, como decía, asegurando siempre que se respeten las competencias de cada cual. Y creemos que, gracias al trabajo y esfuerzo conjunto de casi todos los grupos parlamentarios, todo esto se ha visto suficientemente reflejado en el texto acordado. Por lo tanto, apoyaremos la creación de la Agencia de Salud Pública. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estren Fayos.